Abakunzi ba Excellence TV twongeye kubasuhuza. Ni wa mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda mugezwaho nanjye Maniragaba Joseph. Umuyobozi wa RIB aremera ko ari gisebo kuba Kazungu yarafashwe bitinze. Umunyanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubushinjacyaha Colonel Jano Ruhunga aremera ko inzego zishinzwe ubutabera zarangaye zifata zikerewe Kazungu Denis, bityo akaba ari gisebo kuri zo. Colonel Ruhunga mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri wa kane Ukwakira 2023 yagize ati: hatabaye uburangare ku nzego zose nta cyaha cyaba, ariko turi muri sosiyete. Kazungu yatoranyije abantu yica yabigambiriye. Umuntu utava mu rugo ngo nadataha habe hari umuntu ubaza ngo ariko ko kanaka atatashye, ajye kuri polisi cyangwa RIB ati twabuze umuntu. Umuyobozi wa RIB yakomeje avuga ko ku bantu 14 akekwaho kwica, ati bari abantu bose yishe nta muntu n'umwe wigeze aza gutanga ikirego ko yabuze umuntu. Ntabwo ibyo bidukuraho brain, kuko ntabwo dushinzwe kurinda abantu badataha aho baba, gusa tugomba kurinda abanyarwanda bose, nayo mpamvu yafashwe. Kazungu akurikiranyweho ibyaha bitandukanye birimo kwica ku bushake, gusambanya ku gahato, iyicarubozo, gufungira abantu ahatemewe n'ibindi bitandatu. Byose yabyemereye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Reka amakuru yacu tuyakomereze ku bivugwa hanze y'u Rwanda. Padiri Nahimana yahuriye na Kisekedi mu biganiro byo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Padiri Nahimana Thomas wiyita perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro GREX yagaragaye mu mashusho yemeza ko yahuye na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakagirana ibiganiro bigamije guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri ayo mashusho yashyizwe kuri sheni ya YouTube y'uyu mupadiri ku wa 3 Ukwakira 2023, Padiri Nahimana yagaragaye ari kuvuga ko mu minsi ishize yagiye muri Kongo nyuma y'uko yari yasabye perezida w'icyo gihugu umwanya ngo baganire, bagirane ibiganiro nawe akawumwemerera. Yagize ati: mu minsi ishize nandikiye perezida wa DRC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nka perezida wa GREX musaba ko yanyakira tukaganira. Ndategereza ngeze aho mbona ubutumwa bumuturutseho avuga ati ubutumwa bwawe bwangezeho, ndifuza kukwakira amagahunda. Noneho rero iyo gahunda niyo nari nagiyemo, ngize amahirwe koko mbona biratunganye, aranyakira turaganira. Mu by'ukuri byarabaye kandi byaranshimishije cyane. Padiri Nahimana kuri ubu uba mu Bufaransa asanzwe ashinjwa gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. yavuze ko we na Félix Tshisekedi baganiriye ku ngingo zitandukanye zirimo izirebana n'umutekano w'aka karere ndetse n'ibijyanye no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, bombi bashinja kuba nyirabayazana w'uwo mutekano muke. Yagize ati: nk'umukuru w'igihugu nyine twaraganiriye ku bibazo by'umutekano muri kariya karere, ambwira muri make ibyo muri Kongo uko bimeze, ariko cyane cyane icyari kimushishikaje n'u Rwanda, ni ukuganira ku Rwanda. Ikintu cyantangaje ni ukuntu nasanze azi u Rwanda,
nasanze azi ibibazo byacu, nka kwa kundi akunda kuvuga mu biganiro ati ikibazo si abanyarwanda, ikibazo ni perezida wabo Paul Kagame. Yabisubiyemo amaso ku yandi, anyereka ko azi akarengane n'urugomo abanyarwanda babayemo, arabizi. Akomeza agira ati navuga nti mwihangane gatoya, mu minsi iri imbere ibyo twaganiriye nyine, ibyo twumvikanyeho bizagaragara. Icyo yifuza ni uko muri kariya karere abantu bafatanya mu kubaka ayo mahoro. Ubutegetsi bwo mu Rwanda buteza umutekano muke nk'uko yagiye anabivuga, aravuga Tshisekedi mu biganiro no muri diplomasi no muri Loni, ubwo butegetsi bukava mu nzira. Nahimana yemeje ko ibiganiro bye na Perezida Tshisekedi ngo byatinze cyane ku kumenya icyo we n'abandi barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda bari gukora mu mugambi wo kubuhirika. Yagize ati aho twatinze cyane, yari akeneye kumenya aho tugeze mu kubaka ingufu za opozisiyo zifasha mu guhindura buriya butegetsi bw'u Rwanda. Aho ngaho rwose ntabwo yanyoroheye, ambaza byose n'ukuntu turi kubyumva, nicyo cyari ikiganiro urebye. Nahimana yashimangiye ko Tshisekedi yamuhaye igihe gihagije ndetse akamutega amatwi, ku buryo ibiganiro by'aba bombi ngo byarangiye. Nahimana abona ko Tshisekedi ari umuntu wo kwizerwa. Ibiganiro by'aba bombi bibaye mu gihe umwuka utari mwiza ukomeje gututumba hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, irushinja gutera inkunga umutwe wa M23. Si ubwa mbere kandi Perezida Tshisekedi yumvikanye mu biganiro na batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali, kuko yanagaragaye mu mashusho ari kumwe na Eugene Richard Gasana wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Loni, ariko kuri ubu akaba abarizwa muri RNC, aho akunda kugaragara mu bikorwa bya diplomasi by'uyu mutwe. Tshisekedi akomeje guhitamo izi nzira zo kwiyegereza abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mu gihe inzira rukumbi ahabwa n'amahanga nk'umuti w'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu cye ari kuyoboka inzira y'ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro irimo na M23, kuri ubu ugaragaza imbaraga nyinshi ku rugamba uhanganyemo na FARDC. Bakunzi ba Excellence TV, tubashimiye uburyo mudahwema gukurikirana ibiganiro tubategurira umunsi ku munsi. Amakuru yacu uyu munsi naha tuyasoreje, kandi amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.